सनबर्नाक लागून दक्षिण गोंयांत वातावरण बरेंच तापलां। खंयचेच परिस्थितीत दक्षिण गोंयांत सनबर्न आयोजीत करपाक दिवचे नात अशी भुमिका दक्षिणेच्या लोकांनी तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी घेतल्या। सनबर्न महोत्सव दक्षिण गोंयांत घेवन येवपाची खंयच्याच मंत्र्याची कापासतात ना अशें बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस सांगता। पळयात ताचें म्हणणें। डिसेंबर इज ऑलवेज फूल, सगळी हॉटेल आमी फूल आहाय, सो सनबर्नाक लागून हॉटेल फूल जावपा नाय। What I'm trying to tell you, December our hotels are full. This is season. 100% occupancy asat amka. 28, 29, 30th December we are 100% full. All our homestays are full. Rooms are packed here anyway. So Sunburn bringing here is not adding to our business. They are taking our business. Hotlan jete aita gode tingos on kop matle. So they are taking our business for those days. So this is a wrong concept. aha te disani tum jari tari event hataye sole and this is not the right event hadpache hai bari event hadpache foreign artist adai I will also be voluntarily ready to support and promote also. We want business at off season adai September mahina adai August ka ba jalmudu Diwali holiday bring good artists adai and let us do each constituency ek event kore taki te constituency benefit jata. Plan 40 artists to come down to Goa, 40 bands every year. And let's do promotion of tourism in that way. दुसरे वटेन आदवोगाद राधाराव ग्रासियसानूय सनबर्नाक विरोध केलो। ताच्या कोतान हो सनबर्न महोत्सव केंद्रान गुजराताक आयोजीत करचो, कित्याक तर बाकीच्या राज्यांक फटोवन बरे बरे प्रकल्प गुजराताक व्हेले, देखून सनबर्नूय व्हरचो अशें तांचें म्हणणें। Whole issue is, if it is good, if the festival is really good and it is worth it, I think the government should shift it to a state where the government has always been showing partiality, where all development takes place. The biggest cricket stadium in the world is built in Gujarat. They are now building the direct rail link from Bombay to Gujarat, super fast trains. They have built Sardar Patel big memorial there. And so many things are being done to Gujarat. So I would feel that the Sunburn festival should be transferred to the home state of the Prime Minister. Because it doesn't make sense to bring it here when we do not want it. सनबर्नाचे वाईट परिणाम आम्ही पळयल्यात। ह्या महोत्सवाक लागून उत्तर गोंय पेड्ड्यार जालाच, आता दक्षिण गोंय आम्ही पेड्ड्यार करपाक दिवचे नात अशें वेळीचो आमदार कृत सिल्वा सांगता। सनबर्न सदां नॉर्था जातालें आनी नॉर्थाक सनबर्नाक कितें इफेक्ट जालो, कितें सिच्युएशन थिंग आमी सोगळे जाणाय। सो सेम सिच्युएशन आतां आमकां सावथ गोवा पेड्ड्यार करपाक नाका। सद्या तेमी सावथ गोवा म्हणला पूण वेन्यू अजून आयडेंटिफाय कोमको म्हण सांगलो ना, पण आयकूं येयला पयलीं आयकूं येयला ते भाशेन पयलां आमचे कानांगिनी डिफेन्स एक्सपो जालें थिंग कोतले म्हणून सडनली मागीर वेर्ना वो इंडस्ट्रियल स्टेटान जाता म्हणून। सो वेन्यू अजून फायनल जालो ना, तरी आमी सावथ गोवा हें सनबर्न जावपाक दिवपाक। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।